Alpha Mizo Production YouTube channel and to le ngai thatu te chibai ve kule tongmir tha me ni sari sang ni som ni le panga ania India chuan Pakistan chu nilai jing lam dar ni le achan vevel bora tang khan missile mangin akap ta hei hi India point aphalova Pakistan lam point ka an lingei ti an soya amai ro chu breaking news ania thil kalai ni awangin eng ang chi in nge boruak akal chauzel riat har sa a poite te in update om de urenga ba sengin thu chiang takero soi lei thei alani lo thu thar kan buat sai lain he thu hi kan muang ang hi kan ron ta langa ti chuan he in ka na thlen ma a thu thar kan lo mu to ang te po kan ron tar lang zui tho do na atop thlenga min lo ngai thak sak turin kan ngen chewani Pakistan Military Public Relation Wing Inter-Service Public Relation ISPR Director General chuan Pakistan News Channel Jio TV nena mun pathum chu India missile akap ti asoyani Lieutenant General Ahmed Sharif Chowdhury chuan Muzaffarabad le Kotil Pakistanin ayan kol Kashmir atele Bahawalpur ate be na hi athleng ti asoya India in strike anei thu asoi lai hian thilpuak ri hriatania India huna nilai jinglam dar ni le minute som ni panga velani Pakistanin ayan kol Kashmir Muzaffarabad khopui bula bom puak ri hriatani Reuters chuan Pakistanin ayan kol Kashmira mun engemo zata thilpuak ri na satak tak a ti ata langbok News agency chuan Muzaffarabad pawar ti top ani thu mitam mutu te thu soi atangin ata langani India chuan side pakwa target ani thu asoya India sarkar chuan asipai ta chuan Operation Sindoor an kalpui ti asoya Pakistan in ayan kol Kashmira India laka firfiaka chete beitum nale anma ni puitu te infrastructure be na hi akal pui ni in na soyani hei BBC na ron tar lan thana nia news agency dang te ponan tar langa India sipai te chuan Operation Sindoor an kalpuya Pakistan ina lwa Jammu and Kashmir mun kwa an kap Pakistan sipai thupuang tu chuan India chuan Pakistan chu mun thuma missile mangina beya Islamabad chuan achang let don ni ina soya India hian Pakistan ina enkol Kashmir mun pakwa hi atar ketani ti asoibok Operation Sindoor ti avwa India Ministry of Defense chuan infrastructure abei ni in nasoya India laka firfiak te chet na chan let nani kan thil ti hi focus measure le non escalatory in nature ania Pakistan sipai facility engma target anilo India hian target than le be dana za ngai na nasatak alantirani ti in India sipai thu chualam chuan an tar langa Kashmir firfiak te be ani atanga kar khat nuwa Pakistan mun pakwa chu India chuana beita ani India sipai te hian Operation Sindoor kalpui meka Pakistanin alwa Jammu and Kashmir mun pakwa an be thu hian dem heta India sipai te thu chua chuan hetiang hian atar langani hun rei vak local ta khan Indian Armed Forces chuan Operation Sindoor an kalpuya Pakistan in aop Jammu and Kashmir firfiak infrastructure chu kapa chutatang chuan India laka firfiak te be tumna le kai hruaina an siamani target fel tak ne be ania Pakistan sipai mun pui eng ma target ani lo thuan soibok India sipai ta chuan Pakistan chuan Bimbar Galin Punch Rajouri area artillery ka chu mangin in ka hai thuthlung chu an bo chele ta ani India sipai ta chuan arem chan na nangin an chang le tani ti in ex support sa antar langa Pakistan International Airlines PIA chuan ground na domestic le international flight zong chu ti top fekani thua soi inbound le outbound flight zong Pakistan alut le chuak zong chu Karachi a daiwat vekani thua soya thunei tu ta chuan passenger ta chu airport a local lo tur le in lama ho turin a cha ani
Pakistan official te chuan naupang pakhat thin pahnih in hliam an tuar ni in an soya Pakistan security official te chuan ramrikal tlanga Pakistan thunun ram chunga Indian fire missile mga ka ani nuwa naupang pakhat thia midang pahnih in hliam an tuar ti in Pakistan security official te chuan an soi Don Chanchin bu chuan Pakistan state broadcaster PTV newsin asoi chu heti hian atar langa laom taka beina hian tun thlengin naupang rilru thiang hlim sual na nei lo pakhat chu amar tarta a meiche pakhat le mi pa pakhat chu na takin an hliam tian tar lang Pakistan chuan a chhang le don ti asoi boka ARY news chuan Lieutenant General Ahmed Sharif Chowdhury thu soi tar langin an airspace atanga Indian fire missile mga kotli Muzaffarabad le Bahawalpura mun rang ka ni in na soya tupuang tu chuan Pakistan Air Force te chuan missile mga be an ni chu rang takin an chang le ta an defense system te chu an activate ta India thlo theina engma Pakistan airspace salute thailo turin an veng ti asoi chiang takin ka soyang Pakistan hian he thil hi adu thlan hun le muna achang le tang he provocation tenom takhi chan lovin aum don lo ti ina soya India sipai ta chuan Pakistan an be nuwa aro rel na declare chu ana ani anti ani India sipai ta hian exa posan na ya justice is served ti le jai hind ti an posa he posa hian #Pahalgam terror attack ti aum boka thamasa afir fiak te be na rap thak tak mi som ni parukin nunna an chan na chungchang soina ani Pakistan Kashmir khopui Muzaffarabad khopui chevela tlang te baka hebiala mundang pahnia po thilpuak ri na saptak ritam tak a omti Reuters chuan ata langa a mutu tele Pakistan TV channel pakhatin ata lang bompu nu hian Muzaffarabad a powar atop ngalti mita mutu chuan asoi bokani an soita kang khan breaking news ania thil kalai me kani awangin thil chiang tak soi thei ala tlem le a hun te tlemin an kal deuh hlekanga ti chuan thilom dan chiang zokin a riat thei thuai tura ngaila Pakistan hian a chang let ngam mani chuan na sat taka in blona in beina hi a thleng nge in arin oma ma se tuna ri chuan Pakistan hian ala chang let lova eng angin nge boruwa ka kalze lang ti chu Pakistan kuta ain ngat ani ta ber mai kan thu thar buat sai te hi han tar lang vele hrim langin a tha ome Pakistan dun na nar ber lui tui adan cha mak chuan Pakistan a buaina na satakin a thlena an mang ang hle a ti vak thei an nei bok si lo vai ho chuan china flui akang ta ka wangin an sa khothil vela wanga poisa an lo thak to te an char vel ta mai ani India tan chuan ral thuam la om in do thlona jet fighter te silai le lai pui te mang kher lo poin Pakistan he din mun chia le la om taka ada thei ti achianga India tan chuan khovel dem lo le sum le pai sen vaka ram mi pui ral tri le mang anga siam lova trade war kalpui po hi afin thak viau chuan alang kan soi fo thin angin in do hian sum a he em a mitam takin nun na an chana sarkar tan phei chuan ngai tu azui tura tamin in do na wanga nun na chan le hliam anomin zang na dom na pe kan ngaya sipai te phei chu an lumana to em thin chung zong chu kan ram huai tu vai pachal tar at nei ve mi alo an upatul tula ton riat an nga tul tula an fing tul mai ti mai tur te hian an don phak vek don ram thang lai mi hring tam bok si tan phei chuan ral thuam tel lova mel ma te be hi thil thazok ani na chen po aum nge yang ma se hei ringot ero atok zo don lo a chan chu fir fiak te an phu to ka chan let na pe ka a thei phei chuan an huai tu lu te an buzol nen lama lu chua phin dar vek luka tha India tan chuan aum hau lawang a chan po nakin loka roral boken anon chele nge don ti achiang renga
kum khwa atan me mi thei rual ni lo ma se enge mo chen che chang thei lo wa siam po hi thil thatak ani hrimani tuna tretuar kan nei mek po hi atuar na satu zok chu Pakistan an ni to a Pakistan mi pui tam tak re thei ve tak tenun na nar India in Indus Water Treaty achol san hian angong meka engtiana sa in nge angong zelang ti po soi thei ani lo Pakistan mang ang ti vak ngai na hello chuan nuclear a soi tareng mai ani ber mai Jammu and Kashmir tui ma power siam na project palilai hunrai takatanga chin fello tepo India hian ti fel atum thuai don ani IAF te chuan notam warning anti chuaka air exercise Rajasthan border Pakistan ramri epa mai ni sari le niriat hian an nei le don ani India le Pakistan sipai te an in epa silaya an in ka fo na lai mun pakhat chu thala ka kan mu kaman posa aman bridge vel hi ania helai leikai le lama hian India sipai an duty a ale lama Pakistan sipai an duty thunga helui hi ziakada omlem lo ma se ramri ania line of control anti fo hi helai hi ni Indian Army chuan Mei Ninga Khan Punch District Jammu and Kashmir LOCA Pakistan mi kumsom ni le paruka upa ramri ron kan lui pakhatan man le ni Pakistan Defense Minister Khawaja Asif chuan Pakistan ven himna ti chethai turchi beipui thak na emo minti chiat tumna eng po aum chuan chan let na natak le tun ma India nen kan chanchin lui angkha athleng le don ti asoi non le ani tun ma kan chanchin lui ati hi ram pani te indona chungchang asoina niang ayania Asif chuan India in Pakistan hi beingam se chuan tuma andam chuak don lo ti in India awawa nuclear ral thuam kan mangang ati na tlukang ayani sama TV a ain lan na keini hi kan rama kan om lo ani chuan tuma anom lowang kan ven himna ati chiat chuan full aggression nen kan beile tang ti in asoi bokani Minister chuan Pakistan chu India in firfiak te sponsor tua min pua TTP le BLA firfiak pol te chu India mercenaries le proxy anni ti in apu bok hei ba ka hian India Prime Minister Narendra Modi chu Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nen te khinin an pati hian mani masial le an mani thlangtling tu te ti lom tuma mipuin an kai hruai politics la taka anin mang ti asoi boka indona hi line of control LOCA athleng theya ba se a in tran to chuan thunun thei ani lowanga ti bok Modi hian Netanyahu nungzuin ngai to na film lo takin ma ala ani chuan Pakistan chanlet na chu history a hriat reng tur ani to ang ti ena soyani Defense Minister hian kumsang khajakwa somruk pakhata Indus Water Treaty ti top ani chu soi selin indona thilti ani thua soi kan tui ti top turin India in eng structure po asia mani chuana chhevekang tui hi kan red line ani nakin loka indona chu tui chungchanga aniang tien asif chuana soya me thatira tangkhan luile kanala tui luang te hi ankam tran to ti asoi asif hian Kashmira line of control a eng tiklai point India chuan sipai be puya thak thei ti alo soi to a Prime Minister Narendra Modi chu politics lama lok na tur zonga he bial hi nuclear indona kongkhar thlenga nor tua apu boka New Delhi chu Khyber Pakhtunkhwa le Balochistan terrorism ain rol nia soi ani thuwa soi non le bokani Minister chuan Islamabad thu thar the dar tu te komna LOCA engtiklai point India in anor theinia report a oma chutiang chu athleng ani chuan New Delhi hi chan na tingpek an ni ang atiani Karma Sakhan Information Minister atatarar chuan darkar som ni palia tanga som thum paruk chung chu apoi mo thuwa lo soi to a India in abe thut a lau hle Pakistan sipai ho tu Said Asim Munir chuan an mi puite
an ram le nam le an thil nei te hum him turin an chak na zong zonga chan let atum thu a soinon vele ani India le Pakistan in kara pehelgama firfiak te chet na wanga boruak aso sanzel nuwa Pakistan chuan tran rual pui tur le thian zongin abeina sa le a Pakistan lam tang ni thin Gulf ram Saudi Arabia le UAE te chuan hebe na hinat takinan soi sela Pakistan all weather friend anti hial China meu po atong film khur hle a an pati hian an buaina ti sia om turin ange nani tun ma atanga tun hun thleng hian Kashmir chungchanga po Pakistan voi engamozat lo thlop to tu Turkey chau hi Pakistan langsar takatran tu om chunni ena langta a pathian ni khan Turkey naval ship TCB bayokada chu Karachi port a adinga he khopuya hian Turkish Air Force C-130 thlona alu nu ni engamozat aliam nuwa ani Turkey le Pakistan te chuan goodwill gesture an ni thuan soya ma se an ral thuam te hi engtia chachuak turing nge an ruwa man ti ero an soilo Pahalgam be ni khan Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chu Ankara a oma President Recep Tayyip Erdoganan Kashmir chungchanga athlop na nget takawangin lom thua soyani China chuan UNSC United Nations Security Council in firfiak chet na wanga Pakistan asoi sel na chungchanga po India in Pakistan hi tuya akre kani chuan China chuan aven himsakang ati chawani ase China hian India le Pakistan in kara regional tension asan chho zela wangin an sipai chakna aron pholang ve na samaya geopolitical pressure asan chho zela wang hian PLA stage India ram ribula anral thuam te anon show off na sa hle a anral thuam chakna le theina ten ron lan tirani India a China ambassador chuan atira chuan Twittera ator pui thua soya firfiak rang te dodal turin angena kar masa khan China chuan ram pani te chu insum turin angena poi khoina thleng chungchanga hian tran bik nei lowa chuina nei aphutani Pakistan in zora chan har satak takama chona UNSC in hemi chungchang an soi ho nuwa po China chuan press statement ati chuak mi alawani UNSC member engemozatin Pahalgam beina a Lashkar ain rol theidan chungchanga ngai danan soya Pakistan in mani in soi thiama nuclear ral thuam thlenga manga beileta awau chungchanga Pakistan soi selna anaw chua puina sa hle a seson nei chung le seson zo a po Pakistan an en rang ngal le ani China in alo chan ve view ringa thi a chan ni thei chu India le Pakistan in kara buaina chuak chuan China Pakistan Economic Corridor CPEC a thilla nei te ati che theya China hi a cheve theitlatani tuna hian Pakistan rama block firfiak chetna a hluar chho zela wangin China chuan a project himna turatan a voi khatnan private security personnel te chu anram chunga ada angai to ani tun hnaya po Pakistan a hian Chinese mi le sa te chu bei ani to ani diplomatic lama in thak danglam na langsar ber chu Gulf nation nen Pakistan hian tu ma atang to in zom na het tak alo nei to a Pahalgama firfiak be na hi Prime Minister Narendra Modi an Saudi Arabia atlo layania Prime Minister Modi ana program te ti topin India apana Saudi Arabia chuan poi khoi na hinat takina dem thua soyani India le Saudi Arabia ten joint statement anti chua po firfiak te poi khoi na chungchang hi soi ania tharum thona chi rang extremist le civil mi te be anni lo na tura an tho dun na chu annem nget ani tuntruma Saudi Arabia in firfiak te chungchanga hetiang tongkam aman hi atongkam mannat ber ani ti atar langa tun ma a Pakistan nena an inzom na nget tak sakhua le sumdon na sumle pai lama an tho ho na ngai tua chuan thilmak takania kumsang khazakwa somruk pangale sangkha zakwa somsari pakhat indona khan Saudi Arabia chuan Pakistan hi thlop ani mase tun naya India nena
energy le security lama tho hona asan chho zel awangin Gulf ram te chu India ngai tha thei an ni to lo ti na nia India hi Saudi Arabia le UAE tan po investment nei na mun hlok tak ani to a New Delhi nen hian kumsang hi som pasaria tang khan strategic partnership an nei to ani Islamic namte chu Pakistan atangin zoin anin nuk dok ti lang tu chu kumsang hi som ni khan mu ania Pakistan chuan thil ti thei tak Organization of Islamic Cooperation OIC in India in Article 370 ali sak chu dem tir tumin malama se athu chua Kashmir hi atilang tel mi alawani Pakistan then omram Afghanistan point Islamabad in Taliban le Haqqani network te logistical le moral support apek thin chu aban san ta ni in nalanga India chuan Taliban te hi official in sarkar pa ngaya pumlo ma se Afghanistan ro re lai sarkar chuan fiak te be na hi adem thu sayin hetiang thil thleng hian regional security le stability nei theina tura malak na ati chia ti ansoya hei hi Pakistan lam hoya thu cha ani angai ani Afghanistan in India lam a hoi ta tlat hian Pakistan ril ru atina zual don chau ni enan soya ni heti lai hian United States House of Representative Speaker Mike Johnson chuan India in fiak te do na konga US chuan thei to pina tran pui don ti asoya thotan nia Congress thu asoya Speaker Johnson chuan India chu US tho pui poi mo tak ani thu asoya ram pani inkara in sum don ton na tur in rem na po an hlok pui hle don ti soin ram pani ten in biak na an nei chhosel don ti asoya ni pu Johnson a hian mi som ni paruk thina Pahalgam fiak chet na wanga India in fiak te abe na konga President Trump a sarkar chuan a tho pui zel don ti asoya ni Punjab Police chuan mi pahni Amritsara Army Cantonment vel le airbase thalak le thil poimo dangte Pakistan intelligence operative te nena pechong tu ni riat chu an man ti pathian ni khan an soi an mi man te hi Palak Sharma si le Suraj Masi te an ni ANI nena rural Amritsar Senior Superintendent of Police SSP Maninder Singh chuan Punjab Chief Minister Bhagwan Man le DGP Gaurav Yadav te nena ram do zonga chet na nia kan riat te chu mana lung ina da mak turati na kan muangin ma kan la a Palak Sharma si le Suraj Masi chungchang hi kan ria a an pani hian Pakistan intelligence operative te na in po tak ni in mun poimo te om dan te an rila kan man ve fe a an hne na tang hian thil tam tak kan mutsuak ati SSP singa chuan thopui pakhat Harpreet ta an neya ani hi ISI nena indor thina nia Amritsar zela tanga lak chua kan dila alaka NDPS thubuai zialu to ani atibok SSP Singh chuan heng miman te hi thil te naw de uhlira cheng sanga le poimo zual sipai chet vel dan rila cheng sing khat hlo thin ni in na soya Official Secret Act le Information Technology Act mangin FIR zialu ania kan chui mek zela ti ani Polisian an mi man te kutatang hian puak thei tam tak le RDX po an mana SSP Singh chuan atira chuan ramria tangin heroin an la lut phota tuna chuan thil poimo hril tuan ni ta he thu kan riat vele hian chachuakin kan man tangalani ate sipai inbun na poimo le chet vel dan te chu Pakistan intelligence operative te hne da thrilin kan mel ma te chet lak na tura an puya tuna ero man an ni ta nat takin an chunga malakan yang atiani Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma chuan Jammu and Kashmira Pahalgam be na thlen nuwa an state chunga Pakistan tran tu mi som thum pakwa man an ni to ti asoi ve bok inrin nia khan hozai le South Salmara Mankachar districta mi pahni man bel le tenen mi som thum pakwa an tling ti atar langani ram phatsan na India ram chunga
Pakistan tran tu chu me ni thum zandar som thleng man an lania hojai police in Mistakal alom le South Salmatra police in Zahirul Islam an man bel le a ram do zonga chemi som thum pakwa man an ni to tin Sarma chuan eksa ta langani Assam Chief Minister hian sarkar chuan Pahalgam be na thleng kai hnoya Pakistan chan le tranzonga chereng reng chu an man zel don ti asoyani amain F2 AIUDF MLA Aminul Islam chu firfia ka chet na thleng kai hnoya hian Pakistan chan le tranzonga akhosaka wangin man alo ni to a Sarma chuan MLA an man hi Pakistan tranzonga thu asoya wanga man an ni thu asoyani zertop ni Khan Sarma hian Pahalgam be na thlen nuwa India le Pakistan inkara khik mek laya Pakistan Zindabad ti aw hla aw pui reng reng chu an ke ti tia saka alo waw to bok Panchayat in thlan turata na a campaign na thuwa soina Chief Minister chuan mi puita chu Prime Minister Narendra Modi le Indian Army ta na tong try turina soma Pakistan mi firfiak telaka khovel pumadik na len chua ani theina na tran la turina sombok April som ni pania mi firfiak te beina athen nu loka khan Assam Chief Minister hian Prime Minister Modi kai hruaina hnuaya ramin thataka a chan let arin thuwa lo soi to a hu hovin Pakistan hi an phu to khrem na kan pe ang ati Pakistani tranzonga chelaka po za ngai nalan tira ni don lo ti asoya Hindu te chu inpum khat atul thuwa soi boka Pahalgam mi beitu te chuan Hindu an bitum ti asoi bokani kan lo soi to thinangin India Defence Minister Rajnath Singh point India rilru tinatu lakachet ve chu amo phurna ani ti pathian ni khana soya singa thu soi manga tang hian India hi Pakistan laka tharumin ache nai niangai na ngala Prime Minister Modi kai hruaina hnuaya hian indu chu athleng nge yang ti katiamani tin Delia ahun manna phuba anlak ngei tur thu hi soyani kan ram beitu te hnena chan na pek hi kamo phurna nia Prime Minister Modi hi in shevaka ti dan phung pa ngai le kan dan pa ngai a thil ti mi ani ati amain India ram hruai tu lok zinga Prime Minister Modi Home Minister Amit Shah le Defence Minister ngei po hian Pahalgam be na chunat taka an chan le tur thuan lo soi to hlomani Pahalgam be na athen nu loka khan Prime Minister hian Indian Armed Forces nena chachuak turin zalen na apeti sarkar atanga thudan na chuana soya India hian Modi sarkar nuwa kumsang ni som le paruka uri be ani tum khan Balakota surgical strike aloti to a kumsang ni le som pakwa a Pulwama a sipai be an chan let nan Pakistani na pui firfiak te omna mun akap to bok Pahalgam be na athen nu loka khan Modi hian a beitu le apui tu te chu riat chua an nianga zui an nianga an be sei phak ba kana hremna an mu tur thuwa lo soi to a India lama sarkar ho tulian le ep tu huai tu ten chan let nge ani tur thu an soi lai mek hian Pakistan a po ven himna ti khau ania agency sang le sipai te anin ra ringa sipai ta chuan India hian a be thut an la ring rengani Pahalgama Maisaran Valley a beina athen nu loka khan singa chuan India in attitude telaka dik na hlen chua vek ani tur thuwa lo soi to attitude te hi kan thra chuakin kan threm don mai ani lova a phena lo omle India leilunga he thil rong tak thlen theina na ma la zong song te po threm na kan pe vek ang ti in singa chuan a soi ani air raid thlo theina jet fighter manga be tok angin Aizol mock drill nei ani dona Aizol DC chuan thu chu siamin Ministry of Home Affairs Government of India malak na in India rama civil defense mock drill district zani somli palia nei tura Aizol district atelve ti tar langin he mock drill a hian Aizol khopuya air raid anga drill nei turani ati Aizol DC na tarlan danin ni sari thanga sang hi som ni panga ni lai ni dar som pakhata
DC office aizola tangin siren tiri kanidona mokdril hi AIR station tui khuatlang le civil hospital aizol inkara nei turani tin ni sari thanga sang hi som ni panga ni lai ni tlai da ruk le chan ve atanga da ruk le ni som thum panga chungin siren tiri le in blackout aum dona hemi chung hian aizol khopui chunga power supply ti topfek ani don bokani he civil defense mock drill hi India ram puma civil defense system din mun en naturani ti tar langin aizol di si chuan he mock drill nei tura hian mi puite chi ai lo turang enin na riat tirani puzai rem thanga thuziak ai thak chun zamang Pakistan lam chu tuya an harasa chho ta hle a an mang ang to khop mai ram mi puiten sarkar le sipai an thlop thadu bok si lo nen anin ro savak wakringot mayani muslim pui thiam pakhatin an biak ina thu sain Indian and hian indota ila tunge Pakistan lama tangdon che uti in ban phartira tuma tu mainan pharlo an riat chian chu ram re thei ni chunga indo alo in pe ve at tawangin ram sum le pai din munin atwar dona mi puin an tuar don ti an thachiang ani an MP pakhat chuan kanin do ve chuan England a kakal dayang atibok Balochistan lampoin remchang an zong ve zela mani lokhan Pakistan sipai enge mozat chumanin an thuam noten hli saka sipai motor te an bomboka Pakistan atanga in lak ran nge yan tumani Pakistan Army Chief Asim Munir ero chuan Balochistan hi kan in chuan na kan lallukhum ang deuh an niya engtikong main Pakistan atang hian lak ran ani ngai lowang ati Balok siam lui chuan tu main ma ni ram chung an bom ngai lo Pakistan ero chuan min bom tlut tuta kan mi le sa tam takan thi to tien athin rim thua soi chuak Pakistan hi phel thut thei ani ve tlatani India chuan Russia ne na tangin steel missile frigate tamal anti chu mai ni som ni pariat hian adong dona frigate hi indo long te chi chak MMC aircraft carrier venan te po manchin ani steel omzia chu radarin aman ve mai theilo technology manga siam ti na ani mai ome radarin aman main mel mate abe zung thei ti na ni chu thotan ni khan India Defense Minister Rajnath Singh le Japan Defense Minister Major General Nakatani te chu New Delhi anin koma Japan Defense Minister chuan India lama antran tlat thule full support an pek thuwa swai me ni saria state tina kan mudanin mock drill nei turania zana po light off chin ani donani in be na rang laka himdan turte liam tuar chan chua dan te tlan chiat atul hun po a tlan chiat dan tur te thlengin ti chin turani dona school nau pangte po zirtir vek turan ni Pahalgam Police Station SHO helaya kan OC ang hi Riaz Ahmed chu transfer ania ASP office a omang arwal hian officer somlai son suatelan ni a aya hian Gulzar Ahmed chu da ani thung heti lai hian chenap luitui kam to taka mithen khatin thilhlu a an ringa rangkachak silver le poisa thir zongin an phesuau suawa sarkarin kal akhap ta hial Pakistan rama chuan tram femin athlengei don ni in nalanga man kuma atra inchua anji hut ang le police ten silai manga an no dar ang hun kha athleng le ngei don ni in na riat anei deuh chu anin lakhola ni tin ei chop dap tan chuan a thei ve si lawa helna a chok chuak lawang ti a soi thei mi alo India game pakhat po ni in angai theyang Indian Air Force chuan Pakistan ram ria exercise an nei dona Pakistan po hian ram ria an lo nei to ani Courage Ruai tu Malik Karjun Kharge chuan Modi hian Pahalgam thil thleng tur kha intelligence report ma in ni thuma khana donga ama point Kashmir to atum athula ti in engkim a riat savek thuwa soi Kashmir ramri lama om te chuan tun ma a an bangkar siam hluihlon to te chu
an hong le hloma indo thut pa biruk na turani France chuan an airline Lufthansa chu Pakistan boruak a thlo aphal lova ram then khatin anti ve bok boruak aral mon lo wangani Bilawal buto chuan hel ho tanen an tho ho thin ngai thua soya Pakistan chuan an defense budget chu za zela som pariatin atisang thut bokani Pakistan Deputy Prime Minister chuan Bangladesh nen in kung kai na thajok nei turin Bangladesh lamma bia a Bangladeshian mandeu khan sangkha zakwa som sari pakhat indona compensation atan sum tam tak alo deal ka to apm ti ero ka hello USA chuan India lama atran tlat tur thu sain India hi helbe na ading het turania America chuan kan pui theina zona pianga kan puyang kan tho puiram tan kan dingang India hi kan tho pui thaber jinga mi ani la azuala ni chuan longai reng ro Trump sarkari na ron pui zelang atiani Dassault Aviation chuan Rafale fuselage siam na te maintenance te repair le overhaul sensor le ral thuam India asiam na abun thuai don atir lama kan soita kang khan India chuan Pakistan chu abei tange ya mitam tak lorin dana chuan India hian Pakistan hi abei tak ngam lawan yang ti te in bei ai chuan hetiang anga a rek theina piang a rek hi du zo kan yang ti te po ti atam em a zo fa te jinga po ngai dana in ang lova indona hi thleng lawang ti te po kanom ma se tuna chuan thil ani tur ang ani chhota a India hian a soyang khan Pakistan a be na konga po a fim khur hle a Pakistan ram chung po beilem lovin Kashmir lama Pakistanin alua chin chunga terrorist firfia khote munpui a phin dar ania fim khur takin in be na akal pui ti po a riata du ni sela chuan Pakistan ram chung zong po hi akap thei vek ma selangin India hi churam lian le ram ro pui ani angin phuba alak na konga po ati sual velem lo tu te tortel ve na tur thil angchi ati du lo ti achiang hle Pakistan hi ain ro saku ku ka India hi vauzam atum deuh ni te point alanga ma se India in a hlau lo zia chu alang chiang ta a operation Sindoor voin India chuan tiang hian ma ala tangai maya chanlet ani tur thu te po tuna anla soi ve zela tin heng lai vel ram ria te po India thlona indo thlona te Pakistan ram chunga lu theilo na turin ram ria in ring rangin an ti te po anon soi ve a adik nge inarin ma se du tak sela chuan India hian apal tlang thei em ang ti arin theya eng angin nge ma alak zelang soi thei ani lova he tuna abeina operation Sindoor hi adu tok don nge nia ayana sazokin akal zelang ti hi soi thei ani lo eng ang boruak nge ron in her chuak zelang soi thei lova kan soi to thin angin Pakistan hian indo tak tur chuan tuna hian an lai puimu kan ti ang chi tele ral thuam poimo leilam in be na ta na thil tangkai ang chi man ruai hi nili dai po anei lovani chuti ang chu adin mun ania ma se India be na hi angoi bo puimai chuan arin lova aron beilet ngam ani nga chuan indo na satak hi chuak theireng din muna kan ding ani hei hi kanin soi thai na thil ani lo atira po kan soi thina tun trum India thin rim dan ngai tu hian indona hi chu a thleng nge yang kan ti thina ma selangin mitam tak chuan YouTuber ho hian indo tirin tum chuti khati ti te po thina thilkal dan hi news sang te kan enkwal ve thina ni hi chuan kan lapuang nep jok ni te po in alang ti hian kan lo rin lok dan le kan lo soi thin kan news ron ta lan thin te dot ani lo zia chu chiang takin kan muta thilkal dan en hian Pakistan in aron chan le dana zirin indona na satak khi chuakin chuak lo thei ania Pakistan hian tuna chang le ngal mai lovin ngoi achu ani chuan thil hi fel takin akal le thei mai poinarin ma se tuna sar hulaya ron chang le tani chuan tuna adin mun an soita kang khan ral thuam indona lai puimu kan tiang chi te anei mu mal si lawani chuan eng tivaka India ron beile dan tur hi anei in narin si lawa
tum lo deuh le rin lo deuh mai hian India benan hian Pakistan hian nuclear ral thuam te hi aron mang thut mayang ti hi thil hlawm tak ania chu emero thlenglo tura ngai la hunin aron thil zel tura ngai photang tunin beina chungchang po breaking news salania thil thlen dan kim changte thieng zat nge om ti te hiam eng zat nge om ti te po soi thei alani lova a thei ang angin ron update zel kan tum don nia min lo chang le theu don nia